Ikaw na si Uskaywa. Nakmanas. Dila pa ikataski live ngena. Katalle. Ingan ki kumusta ka wikatan. Ingan share ya like ya. Na kadaya ko lendo wakpang. Tigis kung kwen long audio. Wala nga sa maniya kay Facebook lang. Kailangan Okay, make sure, please confirm it. Met tingikat. Si daglak na met. Di masintik me. Stop look. Okay, you're good. Audio is good. Go. Well, kung vinuchak tari, liyekat nakmanas wikat. Click here, like, share. Nakate, ikesta program lara ki o yes yung maganda fashbell na kaya wan sangun sa kung ngayon awiyam danin siya na tignis lagasikat. Prohila nati, rala kasin payangak, makatin na dito. Dignis, ngayong sesyo, naknas kasikat, kiproy. Ay, ikaw na siya sa mawikat kipesa nga. Naknaswiyang kain pero igas tataka ni Lash Misengel. Kaksakin ko mulim kat Lash, kat nga tagusim kipesa niya. In civil pa na kaksakin kong gimapes-pes ma kat palagin wolom ke wala na lom unfesh kipe oya ma anyaras ni kipesa niya kat kinafakula malap na sumke. Medligi kat eva akfashi kina ma kat takokeo kat siyaksum. English malap sumke ngon matalom ingain wigot. Inga ni gas la alas na gas lom, gas la itayak las na itayak lom kayo na. Kat pero ay gelos sa mawigot peto, ngon lomingay non pe inelos, ilos ni gas sa benzielos na ke wala na lom. Ge itayak pa yung makatako fashion ni ke, inga siya sinsige gas mo lom. Kat tiyamal ka na los la sa matay na sur ke pensing, kat siyak pesum, tangon luminak mi cielos, kailos sama, shak na 4 seconds supe, ingenik si may misla na selos, olim gatlash kumetalos na kaywa, rik magingat met kalan sa plum, tagatingga na raw kena, akfasye kena lom, finfesing. Wikat kiyaw si magat akulapin kain, fagat gaslom ka, lutlut siya sinsige gaslom, wikat, Esing on in Golgot, in Monaco Makatako, at breaking in Jesus. May lang large, amen. Kay kila malap ke maulash. Kula na singgat ke maulash na kaywa, makat palakin ke pesing. Got to betang na euros, goes liya, take interest ko lalash ke background na. Got kinatago bang ko sa mawikat ke pesing inarela pa siya pa yung class na suos welcome you nakita kayo ni ko livecast slash oye ko fine ko may sasung kong finli mamakator act fashion
Orolash yining ako farak lash yining ashpena simnak panas we got in like ko share ke Facebook loman in mo kan fashion in mo fall na ke vision se mo academy yaksin taman serle para ko tak fashion gasang got yining na nga ki fakulo na siwas na kaywa pe maset jetuin in kain shuokat ke paroy. Yok na pa isupek aksaking kat kewos. E kewos sa malem kat el kalya pe matanin siya in kain. Orela may song ke monetary donations laws. Ak fasye ke na siya in kain yokalik yan nga. Gaslan gating fashlik yan nga. Klomalap na sin might wish matcha tuwin shippers pe kai sikuno kan ke Facebook page la shan Monday welcome Tamlin Serle Monday el Toyak Tarzil Namina Finan Honolulu Tuesday el Toyak Sil Renalify Honolulu Bepangan Wednesday le Minister Skipper el Sheikh Nawika Tinkan Shock Akataya wulal ke Wednesday. Tako ko siya Tosta ele tako le Minister Emerson Finanrino na tigini 7 kilomalap ngaliela el secretary akataya sin ke frete kileni kaya rokulakak sa kingat kaya arulom sete makunak kan siya kayak na sen refinasya inalom na ke outline se kwento ya cash kum sel take interest ko tamad serle ke pelma ko sinina nakalim ye pangan marshu ko long sisibe kak saking kat ke ashlo wasan malapel nga ako kanasyon damlel. All right. Tingin just gulo. Tingin siya na ko audio lang ko kalim All right, loud and All right. clear. Kaya gulo malap in mas bit sakla sikat ki mulas ke player kan si silbe ocean o ye ka. Masing ake in way ang may fact masting in Auckland ko na kayo gulo malap kita ka lo so gulo malap tingin ni Evelyn dossier pain ko gulo ke kum to ko chang classmate tamay note secret pang ko be ikaw ko ano siya ko sa ko running pain ko sa kayo in masing na highlight ye ke shipe la shining shipe la oo pa in fact kastan ko na taking interest ko walang tingin isa na ilo sacrifice yung week singalon gosh nga kaya na kasi shike o nagkitigin sa lakyan ki class lot na mga siya kaki silikos na kaya kusum na ke website lashan mataya tala na ke liye la me mission statement lashan liye pe la me vision statement ka mission statement ba purpose statement si lashan la ifoko da shining may shipe yok si lashan nga nakkel mi mo yin shipen mission statement na kada pela ala ashma isikya ke kon kufas ta pela sha ta shokta ke ke gasolon got kun chik na we go was kun ash mashlo was in ak festi da shipen na yok sin ba mission statement sin na mo sige pa shri koteliki organization sa ye ko kainin non-profit side. I mean, got got registered with IRS. Got delegation to 501c3 delegation. It's silash kalme pa
got akulin yak in Maslow non-profit na govin in America mo registered. Na dahil dali TV sila bakun na balda ka mga somni So okay. Kulangan accept the facts. Ilya na yok si ba non relative sinan batas na bit. Naknas rela bakit tas na bit. Hala. Sikiran so Hindi ba sila wikat yang hala yok si ba na. Wala as na in Kerala. Naknas rela ating ni siya na sabi. Sabi kan validie min elie live stream sige nag Amazon Fire Amazon. TV. That's a good problem right there. Na It's not even a problem. sabi mo off iya TV sige mga okay. I've looked din ben. All right. Tignis nga gas la slak look ke me ilya singa yok to kada me ang alal fungi mo wangin mo pa yurin ka that's all problems ingat. Well, kita mo share le kasi ka din kain relative singa met na kiwa mo ka kadala sa akin kadalengan ken panang orang alang siya wiyak kalim yelapan ingan lak cash losan kadin kan sisin sige kastan gat ke ka singe apen nag siyak si pienga fingos kan di mo cash ko was magadak fascia ana siya si main circle luman makum kain click ye like in da sikyak ke Facebook luman in kain puento kipe mutwiasan in kain aspeke lutut pa balla so hiko I'm the sure from good organization being a mayan belna loise aspe convoluted idea mo alusi bagasin goal katuti ke gastan gat kat point you in garas na Jesus el banganek pa mol na ngakalemi oinge difference ke bange organization singe ikel faga ke 501c3 singe pakande nalu lashmet ko shaya inena norela fingat lang si kadintakan latak na tasayin fash kin ganik main nan fash ke plan karangan yan takma laki finances in case ka diskasha sin state kaman ma ke wama akfashiya ka oy nashma simle ke kanin mangan pandogin ogoku akkalemi na siske along si bewelo sin akkalemi ke website lasha website lan gasin goal convinsum na ke ala arsanan ma kome kay nakponyela pe faklash ke ma gasin goal tu feo pana ke sio yangan pa o shine them la osha pa ke katluti ke gaslan gat ne ashmut chelu ma pangya kang ka faksilum ke masinga ya pangi ma kalen ke na ekat kain have a very civil very lovingly dialogue yeah. Gaslan gata di makaderek makininsang me kademo me ak makinyemait kamema ma gaslan gata ito lash ke gaslan gata akademia ke oye lash magat akademia ke kasye kana ke oye alena amda langsi oye singe men chik langsi aksik shayta na pa gaslan gata na simply molken in kashikumke ta hindi makumrek magin sang line metlom wioman ta ginga fakni nga etuin jinge damna shale evin kum kainda fu yele ki sha after vian faksiloma ela solve problems jingan kadena flokno solve gum tanya play na mo correct mo wow profound remote ko tanya play na mo okay well masing av in davla vakal dig just go bien nake supela ke supin ashin ken gekta na sish kadaying a fashion ye on course male na katliele mit na kayo timit ko sa mga fan na mit na ko na gaston got mit na ko na gaston got ta shokta Magumin galin kele kaat Leila il song il lea sil sieto nilen bakul felo
Na kalme ba ma fin fela o sedan ila akfeshi ta shokta ma na kadil lena makayfanda kalme ba nga kumi fin shogal gimalan ka at na sedan ila ganta ka kol magumashkean na faksilak ngaya ba kishipin orik malasha, kishipin mas lasha, kishipin gafufu lasha, shipe lan mitsi, penang losong lusak liki into ka sisla per yok lalosin matakikastan ka. Ifo may tup na ke lan meta aske kastan ka. Katil fliye nga kuming galim ke siton iloye be ito. Le tup na ke ilya luman, tup na ke makume na luman, aske kaslan kat il flie aske. Na kishbin sitan ilitale o inge na melar o ile sukin kenik. Inkoin iskum le likikum insum kunaek tup na ke na lan kaslan kata. Na power of the Great Commission, pangkunokon yoks makadal sang fliasi beton dito, nasikumot life ng iyo. Pain me, in luti kaslan kat, in baptize la mo ito, in the fellows le. Matulungan, Mark singalan kosh fasingal lime kosh, orik pasapta si fasari kosh, medulong ulari koshan, pangang mamasyam-syam kinyeo. Na nga kung may misenge may kataro kat oro malungan liyo kat peptide sila may ito kat tutigastan kat peptide sila may ito kat tina sukte belasket sang tafala may ito may nefo pangan pwede kumi lafakin kong na kumi kisekin kong yang kumi wimit ng gasolos ke edin alalosan pangan iplan gasing ng discipleship na pangan siya pela siya gasing call Inc. Kaya nakatigin ba kat Pacifica United. Sipela siya makitin. Or makin tools ka fen mo or mamaashirosh. Insang lutiga may tagastan kat insang tafaros le. Pangan sipela ang gasing ko. Kung sum nage website flash an kumidila pangan mission statement sila siya. O iya sigan pa sikat dediki. Kaya ng organization siya. Di kaya ba kat support yalo o kat halit support yalo. Kat suking kenik makitin ka insang imate fin tegin trust ko kat tegin isa na kaalog na nakalong mo. Minti may tapang ako minta kalong kat ito kalong gaslan ka. Na supesi maro katamay taludial lang ngayon o kismidlos akalos le. Itak yang tools na silos-losin kain orek makin som sista pellalosin pekun gastan kan o ben proy na sin kat or katil gas na sin may sin kan ben besi mo chita fa lang ngayon. Na sibela sa gdan in the taking stress call na taking isa na wasam mo o in na go wat gastan kat fat ke kay ko may to in som suk. Bang sibela ske gasin ko. Kal digin trust call digin sena amo lesle faxilo ngan tabangan masing ake sang isong na kyo to shok to naki programas ko ko kisben kat na ito ile ke le se uslen maro ko gusto da ko makus akfashi fashion ki wiksi alon ko siya nangay kisoswal wala nangay sina isele na even ash me na nga ash Ngayon, wigo gusto ko gas mo to. Namnas, del fast na mit, nake mama ko sa kalanoy ko. Pang mas tingin ako, lumalap. Excellent. Lumalap tayo, Shirley. Pwede iskom na kade, inay kom ki maluto da. Ay beki, faklon ki Shenrian, finek ko. Kade, akfasya na fakloman na ki, ako lasin ki tusingi. Aray na kom de wikat tarakta. Kun mä takataan koskipel, men spellan kaikki sessionaki käsoma easa. Na mä pangen fin pai announcement maasan, tingni sena, amo sille katkain kastamit. Ay, una, lumalap. Kastamit, mana uusi pangen, consensus. Kanda kemantian. Lalamas posisyon na iskum dalla ba wangan, una.
Kilomalam na singkat. Kade, suwang naki malutut ki mandian. Nikasek. Pa matwiyak ni beta ko fakyang duguk. Si fe silas ki mandian mailen ye. Pak mo eis ngon ki lalalfungi. Na ki week singe si fe lalap singe kana mananak singe vakla si ko syok emasa po. Na kimerit singe keladia tolu fos singe kili mekos. Nga fine matawek keda kada kain tafung leke kasel pol mo pai met na inom si bange. Na orang alang si fulogin gat taniki dawek kien lata si lalngi ke keladia. Si fos si naki kasel la. Mas mit fakla masil pol siya kuneya naki rek malan met saap. Dia sin met ka ke kakiakwaklan met. Sin Jesus Christ. Pangan el siya makammission ilya. Kat papa siya akmodol la Jesus tiki mise. Na mayen kegatsum na kekelatia tolu singita na fak mo met kelatia. Kawus met lalfun. Pangan en si masin kin. Orang hakim tawak ki ikesta sila na sin met kelatia ngan. Na mayen ki mga desam-sam keo. Ngayos na ke masap elalfung in Christ. Na inakalim yun na pa ila, pole sam-sam na silo Smith. May kelat yang ke crucifixion. Ke akosyak nil mise maulyak singe. Na el talis, da elos Smith. Na elos be masyakin lalalfung iya, na kisinsiyak si masikyak ke, marit singe maitakata na, may sisikyak to kong ko, for la polel mailos met lalfun. Na oye singa sikyak pa taka ke murit singa la polel kinala na kalem selos na eshalakun kada mo me na ke murit singa ekirela points lala inkan kalem selos inkan ala na orela kalem singa sheye na naklala illa lalfun imo elos patatyang nakikata luti sa tao. Na en singe pa el torela na kika singe lalfuno la. Ana into orela elito mo elos mit intellectually capable. Mukui lalos ke o yesima ana in wangin pekpun lalos nge leksyonik na orela el kya kalim yun na silos la. Ana lente na leksyonik kalim ke la mesi sikyak nge. Na when kipeng using ilala na kain me alana kalem silos la me silos me ashkenge me sil dalotelos ke na fos sina ke fos ako singa and katolo yok samsam kun na ke kasi si malore lana silos nge anain mo ilos me may na nikun mao na nge fast na meeting kain Fakla ke fossimit ke bolel akes makinyelos la. Original message malta dutina silo siya ke misya molyak lan Christ e kasi ma elkia fesh meta ko fellows. Na aray sinsiya into ikes na mo tanin siya lo sinan ka kela. Na kusta Çünkü mutkula kusta isgan madalfa ki Ahmet. Pangan si malsiya ka. Na elculpe fash na medinange. Anen allen na ngasa file ka nanan mana me tafan ka sila kus mo tayin si kosyokla. Ki kusis ngan madal. Kusis si kosyokla. Na fakya na kus sulpe na falok na ki kos na georikma in pae sang usi magusti mo pae. Na sang na silos kasi positive evidences. May limas lakin ma ilosin kalam ke mo positive evidences of the spirit mata sikyak na silos ka na singkata silos il akas magandya mat kela yang
election ni loang na ke katamen masikyak ke ngon lan gat mange sikyak foke special pole from oingi apa elshanga me compromise elge losine tala gospel sima el talutina silosnge yok na gospel zinge temata ka kyakwaklan mayet a gospel zinge commission ya giel sin God through Jesus Christ lensom na sin met pagan yok na ingan notelos loteloske na para elge met kelatiang in kain in sisilela orek malankat ke mo lalosa pa kay nakilenya ka na mange pakalim kita kalan gasha ke ngan matal na silos na ilusala na kya fufulela ilusana inke folokla na ke inta rola losa pa inta usina silos molela ke argument lala ilsang choice na sin met kelatiange ilange kakome engan kun main sikyak ke kashalan kat kamakadil rela kakome anain anamet shay sima mot kana engan kun mama sikyak ke makumrela wo na pange masima elkin electioni fakt na silosala kafukata ngalawet kus lemit mo kus kapkapwek ingan na fukata ke pel to kus backslided na ke oye makusas ke pel singe masamsam al polo el samsam mange na selos inakailos in lectioni na likia na selos la te akos lalos na ke mailos pangon mo de elos ara ke iplan masapo ka ke oy lalos na sin maita pa masima aywe pa walal fungi lalos ke mana ke wama kadeta ke lutilal pol na selos ke oyelam lem Jesus Christ mal represent mal de ka misia ke lakkalem ye ka ke misia de kunden tole molia in demonstrate na sildal los insano pe selos etabe ke elos tapna kasen de kana felos na lotina selos mange na papel singe ke laklin la aspects light lalosa na bail ke point out na selos na rick magen point of arguments lalnge na selos in siakla kalangan madalta kana selos faka ke ora lalos ka mata ka freely ke mama will ke ke Jesus Christ nga may pange ekasik lak ke mandian na pela nga ka kun na siwos tam na sile tikini sena in kain seven saliawi gamala tingin sa nga sumida. Alright. Kaldi ko sa kumgulo, nga mo kum akataya kayo mama yok siya ng siyam kanya, kayo na nakataya ki, ipsa na agisang in wayang, oo, kasi finloy na kisifesing, and sifesing fa mo, ngon ke lalalfong. No, nakitigin nila sa kaya, ifo ko yung kisin sila ng ko, kumtelme, gugito na yung may tinaitaw mo. May yin kisipin oye lalos kung nakitigin nila kalang yan. Ilos mo kuy kibang na mo, muy lalos saan pay or ilos coin ngon. Mo, ilis kila nakalim nila, na silo si galim kila, lalalfong iloman, teorik maluman. Tiye, makumito ke masaplal mo si sepa, pay singon na in may siya, lalalfong iloman. Na iti ba naik na si kumising Gidente mood ko mo wal ka tisa ko makataro pa use ko na kilalfong ilasyo. Giden itole lalalfong ilasyo kay Lim Jesus Christ na kitigil sa akin. Elsa ka misa molyak sila yan. Pagkanawas na ko tal setan na nga fakkin intro mo ka le setan bakul felo. Ta shock to.
nga kum fin leila ila kulpa mo ulasha lalfung ilash fingon mat lalfung ilash ke lim Jesus Christ pai singon nai mai chmai ngon dal nai mai chmai cheo to or sidre ko flan ilyak na ko min tavung la mut ko mo kuno kon lok ko mo pai use ngon nai ko to mo lalfung ilash kuno kon lok ko mo akelen ye akusten lash pai akapi kat mulin lalfung ya galim ke loy ke processing kung lalfung imit kilim Jesus Christ wigulo man pai akapi ko man kung tikan da lalfung kung tikan lalfung mata na kung kun lalfung wigulo man pai akapi ko masing ako hindi siya loyang na ke min kat finti loyang na ke kita ka intafung le pang na mamukui ko la siya pai usi kon kolon ngon na ko ta mo lalfung ilok kum ke wen na din God pai ngon na mai tse gula siya pai akapi ko pai akapi ko ti or mai tse ko liye fa kon gula siya kal abangan ipsin ng agisang gweng tigin sena Tigni sena ngayon pa komisyon na vlogin ko milman smoy na mouse kundit ni dahil kumapre Kailangan lab taking kilaki akyoki yan malutlutan pesil tamlin serle nga we porungo akataya loman betigin we casual tamlela nale yok na pa shipe katinliye min polil ang ko kusan la iPhone kumden kus mataya weke la iPhone losan kishipin ngone kishipin la iPhone lalos kimisa mo yaklan Christ kus mataya weke ngon na me na kus nan como kus inaksa fila ki kolo si fena amo fosto pangan enzen bangalia na kimula siya na kibesi magot siya na klalaifungi la siya yukuya kilalaifungi sa seat kofite sa yokin ko to matawag kilalaifungi la siya ngon pamuklingan lalaifungi kilam Jesus Christ kikat papakat winagat ngon matal na me sinakitenan kumakolash si Fena pakiten sang muskat ta ko fele ang pangalan siya le yok sikin winon ko kaya fal na kimasik kipeling niyo klomalap well glomalap amo Charlotte tigni sena glomalap ki kasha losan continuation siya na ke mantia bang pa nang finish masilupe mai ikekla kagoski at the ke Tuesday men may reach na ke mantian ngan to fason kos gisgalit kos na si fian fak mo main sewo to ke Christ ke previous points yung mapolil relangan na ingena el kiale convincing na sin walil singe banangel si was na ke inesinge preme lange staklogel ange nanga ke le preme no na kima simle fak e preme fulie lal fungi lal in lem kat lal fungi sima elo suyak nge akalam ya bangen na pangen igesta silal to ko in me electronic na me staklog in electronic na pon faye fak sigil lal fungi pole lal na king kalem sil na elusine singen na masi sima ma elos slagen for kunan na fak mo usima etakaine to konge pa etaka fosyakit kosnge kimainge ko os kalem kela elos selal fi pa fute na paelal eprem na ashu usi bang bang Judaizer elos bang os lana yoke masap nata ngena samkin la ke Genesis it gosh covenant si mate dakang na sila prayer covenant of circumcision chinge the fact la au pa mangan sikya e prayer lal fungi ke God
God el declare el siyama et was. Abraham el founder ke Jewish nation. Na siyama in kadinata pa. Abraham el baba taman matanfel na kewa. They choose magana. Na when ke commission si Marekla na sil Paul nga commission na sin Gentiles. Na parang hafak mo na sin na kewa. Na siyama los alana ke ngos la kenge pa na ke kosla siyama as kenge. Na arasipuin mapole ke orala pa. Aw, pa itak yung masap nga, itak yung mga nasil Ephraim. Pa isam na masap ang tako ito nasil Moses. Elos fin alanay tak na fin pa ipangan makusal lalal fungikian na kalem la as kalem los ki masap ngayon na Gentiles ma for langan pa samra kuska nita la siya Ephraim. Na first na mit in rela point si inalena kalemi na sin Judaizer nga ke dutila lo sa rele na ke malos nan galikina plan silang kat na ma asnay ke matawa kiya ma nation na kewa tema choose magana na panganan si ma el matawak in kain penetrate through na ke nanaklalosan ma alena nain stringing kademo me in time mata na ke mama fakekle Epremel circumcised na fin faklalo sa pang nga kung vin de kostla na katekain we is salvation analo sin dorela ma okay so kung vin ke we is small singe en na kumin may choose na kumin practice mga kainin mga kayo en nga pail si kay nakalim yun na silos la mo nga kung katkain nakasilad bola justified by faith actual siyakle ke lalal fung ilash ke Jesus Christ na pangan akakan si may orek makin na in yok na silos la masa pati kain mulikatle na ngay talayash kisin siyap kina ifo ka masa pa itak yan masap nga ito katindam talin shikajak si makalimi lang silang gata na pa nga kuminitala mga itak yang nasilos ito tasin luya ko pa fay kek lagi plan of salvation singe shek na nakakisif tela leprem pa through Jesus Christ in the kake malutut singe fakla main siya wo the kake Christ plan of salvation singe tawag itak yang nasileprem na fitela la pa fa ta kani pakat kap kapa kun ke akataya silashki ke mandian nga masak ngayon set forth requirements siya aron na upe siya matin kan falake na phone na kan nakfalya na phone na el ta four lana na usip sel nga si taket chisa sel ta ka el ta ka in likia na siya peel it off in kalem na pa plan of salvation silang katne siya mga kumara te kalne pangalaisin si kung kuminsom araw mama siya fali norek man kilala alfu ilasin Jesus Christ ta usipe na siya kat kalem na pa ke mile stand for ka mile ta ka kisya ka na laki lafo ka na laki ke mana kewa in kain usimul pa si na si kom nga kuminitala tepe mana si kom mana sin mait na kewa ma lalalfungi na pangain siya wo si matakage Christ el so inclusive la el de shela ka nga kumin matanga na ke mama elo singi alena me likia mo kail pange nara bolel ke likia in kalem illustration singi ke experience lalo sa inita difference lan masap elanggalan na pangain si mga tuike matwiak ngayon super na siya siya liya wiki malutut singan kayan si luoma me ngaten akataya kalem ke kainin na akataya kia ito ka yorolos pe tama sure tingni siya na nga siya operation na nasiwas na ki shaken mouse singe nga uman elya ke mouse tiko klamala
All right, take it ugula. Ugula, makina sang masingay wayang All right. sa Colombia. Website la siya ang www.gasingcoal.com mission hyphen of Christ. Convinsomnike convinsomnike kumi liye redemption si matike just for jam gune. Taxing am dike Genesis fernikim shonnod fernikel Abraham nakel Abraham Isaac Jacob nakel Israel mitnikel Abraham Tower of Babel Abraham fani ne shuf singal luo kita toko a Judah toko David alim Jesus Christ pang plan of redemption sinan nangan kung minsan website la something castinggold.com mission of Christ kung kumeliye masing asam gini parang ngaki kumin we got ke ren share tab sa ko ngay mission of Christ hentaw singa ora la sham ke isto na kumeliye le parang masing asam gini Maya shipen lim Jesus Christ na background singa asam gini God's redemption matigin just ko asam gini kung pinkilik siya na kulongan min isam da ke may reach ke dia lu forstå det fälen alla kanong ifin is la background singa na kung ko in pwede ko read kung di ala kawagin baka sabi the creation story the fall of man the flood be fruitful and multiply para ula sila God na silno be fruitful and fill the earth na mga na fon na kispin pela nga ti sublis na kita shakta ngaki uskom na ke website la siya gasinggold.com mission of Christ na kumiliye masram binya ngayon siya na usot na sum kumin kalim yokali kalim lom ke an kumin masam na kumin mo afresh or sham loman na kum kalim na upe ke mas niya nakakilausi background siya fincha mo hindi ako si kumiyak o inko in ilakin ka fisik na ke o yes matigin just ko Trump ke may nefo may Judaizers nga nilos matake ule ang mato na factual po pa asma sa si wuliki pas ves que sen real ni siya Tagilo. Dan is jullie klummer lab. De gnisena. Kaya ginaman lab, nga siya kumdalin fash na med, ala yok tari, fakak mga wis, pekipensa nga, kaya siya sila tamlin sila nga nala top it off, or ang amdake, ginaman lab. Excellent. Klummer lab ko de. Fash na met ke lensingal siyan. Kolon God esimol. Ematallena. Askelu Peter siye. Faslu na ke akos. Na Peter fakange. Leilen arlena yok lang galang. Misen ko was ke sipenitalo was ke God. Eke Jesus lemlash. Langgalang misleba ilalena sham kun yok ke greeting silalinge el identical nage sie Peter sie was luope a luo Peter bakadash kenge ilalena ke special favor lan God unmerited mange temata ka ana in sholla in the patati fin katan mange mataka wangin molo takayurin katme yokna ke Mr. Singh Chrisil orela na siya meta sikat met kuluk nastos na sinkat ke me kat me ikin met kalan sa na inas pepel ka demakat
palakun may kayok pe matakan na siyesh. Kikainin mga. Naral, akas magani pakat ke special favor nga. Kadin ito, kimistelan ka ata. Da ash. Elke akas magani kat ke kaywa na ke favor na siyesh kaywa. Concern sila alpide na sinbatalal funginga. Inala na o kakin kat. Yok na gingakom lekshin na rela kapastas kadin ito. Yok ke Jesus. Kadin ala na sige kadin faithful. Lalal fung ilash ke mamakat eskachang na kaya. Ke kadash kaya kadeka pinakilin na ke lutima etakata. Ta fashion ma Jesus langkalanglan layam ka mistalalala ashkaya. Ito makadeka hindi mama taka ke lutista. Yale kapekatin musoka ka kalim ke. Nara alawo masingay na si komunita ke langkalang misalan katay na euros. Mayen pataka ke lakalim yokil ram kun na ke ipsidok na ke kat matawagin mata na ke kaslan kat ka kitalan kata. La mobilizing a salvation el dena depend ke positive character ka qualities ka rek mawo. Dasyakta manganil orela oye makatorela fako ke kadeta ke mawo kataro fako ke el kalim ke me mama kadak fasya. Maitsi ma faseng naka ngoskusla na in claimi mo el safe ke jipin ma woilerela nga kuminin etala uta katari na siyesh me langkalang silang kat nga na siyesh tari ke Jesus Christ ke elta ko rela malero mi siya maulyak akalimi katang lalala nara faith lalal fungi lakomo knowledge lash ke Jesus Christ in masai kat na ke o yan na kayo may akay pa matalal fungi siya na in kain kasya na kumyok na ke akot si mga kum askeng ala na upe nga kumin kain claimi mo nga kumita Jesus ke finpa na ke fostolusengan na ke define power lala la Jesus el ta kain share na siya mga na sinmatalal fungi ilakalim ya ka sila nga kel katangla misa katangla kelyak katangla makuluk nga na elusi masinga na siyesh na Peter kaya kalimin na sin Peter matlalal fungi nga kewa ke el tram nga el ki nga kuminala kalim ke Christ power el si fena takauka yun met Christian si ma lalal fungi ke kasi mataka yun kat mengi ke maritip ang el fakla he has called us to receive his own glory and goodness ke fuasinge inkain me paintogipe may tanarin kat ke mawala na lal mga kum shaman ke kasi lal nge ke men lal ke mana ke walal nge sham naftoto si lal Peter mataka ke first luo na ke akos nge sham na taka in academy na si komla elda kalikia kasi nge langkalang lal kalal na siya inka na lena orang ako min etala lamet kain fungulya kom akay yakom nga kumin kain o kakin lalal fungin lasya inapanan ke mamasikyak na sin kesamram silal Paul na sin matkelatia siya mamasikyak pa nga kumita mapay siwosa nga kumita langkalang singe nga kumaya beta kemista sima el shigin likian nga kom as a believer
naman si makan si kya ka pa mat si fin takaluti kat ne tari fin ba ke Paul el takaluti ke crucifixion alena eloso kakke ana ke ko na kon lumeta na met takatugin sham na mo kena si pen kada mo me perpetual lan information matako ekeklan mama si kya ka nakat feel like we're bored kat ke show na ke masasya kasi matakange ensi mga islagen gasya pa ngani talash mapay napay si ma wang and compromisation kan rekleke na ke mga isikya ka nga kumena na ngan ginla ke kasi makadelikie vers ngel sitar na sish lang kalang singe wang and molo miste si may taka na si kumge nga kumita ke Jesus Christ in lalal fung inapay ke kasi ngaya elaw siya inner peace si ma la meta ka siya ma anayin mo ita rela na ke lalal fung ikimapay siwas ke Jesus Christ elu siya o yes ingatari wangan molo na si kum elaya pa usiya na siya ke mol na matal sing ako min kain me alena lalal fung ike ngais maluto to hawainge in kan usiya inner peace siya na sigin kain matao kake kasi mapider sham kenge main siya wo si matakake ita ke Christ nge misle pa si wasima kan usiya na siknan kain alaingan kan ke alal fung ilake Jesus Christ pange kasi klak na ke Wednesdayan bela apena ke lendo siya yange tamla Shirley tigni siya na nge ako kun na siwas kan jafin jaliye klamala. All right, tingin ko lang nga mo kung liksyon na kada kaya maipsin ang isang weng o pa kailan nagkip samtamin payangat mal po yun na si gawinliye payangat si kali ka kikasi let alay ngan it payangat in fact ki long lon kada misle urine ka in week was sige mo ko ifin pang may tiwcha ng gal suman na lusta ka long lon kada misle lon kada in week was ale sim naging misles na in maitse. Min pange makunen mitlalal fung iyo in tapok siye. Inakkay siye. Min chike mot ko kot fintiye tapok siye. Fellow. Kumit lang kawa siya yung yaklen line kot. Nakat fintiye liyeng siye. Na siya ikasya ko to. Parang masing ako minnan ko. Kailan di mo ta amay. May mitlalal fung yun. Makunesya magkilong kalenglan ka. Misle kita eklan ngon mataal in maitse. Simanto ko yurin ka. In gasyakat kayo. Diginti. Mama Shirley klamalap a house divided is a house ruined. That's what I say. Something like that. Go. Klamalap. Tigni siya na. Ay nga ba nga Kanda may marasong lang na ba nga. may fashion na med kilain lag ngan gulaw malag ke ako tayo masundar ke Monday, Tuesday, Wednesday ngan kaksaging God ke was nangashuwang nagitosto Friday settim dawag kitosto tosto meritsingan si Fesi kaya ngan pa wala ni kepaye Osia, kuklalo osia bagatash keng saptaluo. Singalon gosla na gelong tolu. Na ngamo kat na kaywa galim gela osia el siya magpala shishik. Osia el arabala lalan ke palan bel 750 len ke 722 BC. Ke mga reading Na Pezingan Assyrians ngan ba anayin me kol Israel Northern Kingdom na Judah Southern Kingdom na may lut se ma takoke se tosta nga Osia
Sham na sin Israel sa Northern Kingdom. Kishubin or yellows. Kishubin Tiagos Lalos na ke long silang God bata arata ko gas. Fosi na nagkisingel to lugos finriti. Fosi gas mga komisyoeng kaya nga singalon ko siyang kilungol to. Ilta ko in the nalenda ko in the reverse siya mama fakyang na silos ngan. Ki fosi singalon ko nagisingalan ko may itlog matayin misla. Pasyon lim God pangan. Na lungol singalyalan ke longol Israel matayin kiyak nitok na sa pangan sa fly sisakling nagilongol tolo pangan merit si nga kumengas ke okay for singalong or singalit ko sin matawag ke il link na ke singal tolo na ke singal limekos ke shupin lem ka at facts ng ko in we na fashion si ke singal akos singal tolo singal akos singal limekos lem ka del fact may lefolo kon mamay lal gases ka lang na sila lama Israel na ke a husband and a wife lem God pa husband Israel pa matayin singan na in fact mo ngay follow ka na mga gases na ka lang na sila 11 verloren amen grape lalos. Say 11 verloren gospels, gospel Israel. Verloren eva ash vinjak sina selos. Singalan ko singalit gosh, Israel fatia civil bangon. Baal, God lalos, God sata lalos. Il include God na kayo milos. God sata na kayo sayin lem God. In fact, Moilosevati Sifil Banglol Baal as their husband, as Israel's husband. Kamukul taman Israel. Ke kako meritio. Kalme yan na si kumba. Ilose tolla. Limga de levati sifil leila. In gassingan Baal. Tago ke alalos. Kifosingadit ko siya kalimye. Elizabeth si fil alu na sin God säger ko akfaleti na si oje säger matia wo. Vasinga lai gusto ko in förlaga na faklan lim God na siloske vasinga luo. Elfara si olela yurin ko so lim na ke one saksa keningo. Elizabeth si fil palakin sin ko Elizabeth matain mis la pa ipsimit ganda ko ke lim God leva sang mol mis la na silos. Elizabeth si fil palakin sin ke ko so lim na ko na siye ko fen mayon ko mayon ko mayon. Mis la monin mis la lim God leva sang na silos. Sige la fala fak may Israel nga va eiskom in matayin giyak netok. Osia nga kumping falok la stati ke losia. Lem God sham lang lem God na sin losia pa. Fala paik yak sin matayin koshose. Matayin zinga neva tia faithfulness yun. Talik na dalosia matayin zingen. Tadik semek ngan il represent aten il tako il song inelos lemga il song inen talik tolu na talo semek ngan fall na ke oyen Israel na sel pameritit lalosia nga tako ke osia mo lalosia na sin matayin si kiel ngan il tako akkalemi aten mo lan Israel na sin God Israel pamatayin ko siya nga kasi pinilos somliki ulay lalalos na singkat. Ilos fastliki ulay lalalos. Payak si ikipel si magos ulay ang oing oli matrimony yimatan God. Payak si nganti kon kanaus la si fan na mga sapma ilos ininayin fast ke. Naki lame God na sin Israel ilaman na kisiyo yan payak. Il sang matayin singan kialosia, il sang petalik natalos, filintalik, pisentalik natalos ke fosemate ngan, talik tolo nga, wait talik semate ngan, akalim yu palan bel si matalik na dinisya ngan lame ilosaro.
Na phone na akalim niya unfaithfulness lan siya matayan na siya magul. Akalim niya la pangan mo lan dalik na dinisya na singkat. Nara kita ko lan fos singalon ko siya ng kilongol tolo. Lim ka til fakis nga liya fala la. Nga eva ace ko kumin matayan kiyak nito. Ke Marek magrinya ke casing li siya ke marit singe pa betroth. Sa academia na siya singa lame God ilamay siya ni matayin kiyal ke sipen o yen casing anil yok sipe el yok liki engage na el ten liki marriage. In a normal life, yes, pa kung picture na sin mukul se fin nga matayan se in uliya ki nga na sin mukul se na yes pa ko yan ulay lasingan in our lives. Kilim ka dilarela na sinisya nga in fact mo ne tok. Ileva matayan kiyan lim ka ne tok. Kay me ba ileva kat lalos ay luseva mwit lal ni tok. Nailos kisiakos lalos na limga dile vesang kayak fal na geta shokto. Ile tia sisalos le. Ile na nalielo siyang na. Pasi vesingan tago ke mo. Oleni ke paeye. In paeye mo lalos na singkat. E God katita la gasla la tago siwo se paeye. Evatia gula siepel. O leila ma Lorena na sintalik na din Israel ngayon. Ko Israel, in this case, kay Sham Lash, kay Tosta, Israel, the Northern Kingdom, pa il Falakin ngayon, il Falakan maliki, in ilosin Falakan, super palakin, in sewa wasil ngayon. Kay, mafake malutlut siya ngayon. Limga del vak may leva paeyes was na sin Israel. Sepa may itlal nga. Nileva akalim yung bako din na long si kawulaw na selos. Ay lo se fe akilin na paeyela. Paeye. Il balim God lalos. Longol len gilongol tolu akalim yung galim la. Il Israel pa may itlok. Limga de leva karang inulalal na selos, eleva tapuk proelalos, Israel eleva mitlok. Kifaklan God na selos yaingen. Eleva song of in a kapya witsa na elos, goshpelos, elos eleva subak gashap yelos. Mitlang God eva karang inyak sing God, eleva sang woya na selos, financelos. Pasyon lim kata ko na sindalik na tinishalin bel so kipel Northern Kingdom kisipin si Akos lalos na singkat. Il faloka na los Mexican faloka ng nista sang ilos intia si pematake mo sen ke ay na siya ko siya lim na kamay unilorela wala ila ye matalos la ila karang ilos intia si fil palakin mo sen. Leva sis lamayin na kayo faloka na tlong ka lang na selos. Mulars mi saying kat may nasamo tiki mawo. Kadali ma saying na kaksakin kat kenakat sanain mo ti. Narakat molgan lala fagayok yan lang kalang kat na siya. Naraki kat ekin betalik na din kat mi saying Ngalal fung imakat na kaywa foto to le na kilang silang kat lang kalang kat. Tasok takatin na katin sana floko na yarol. May ni Lorena tayo lalal, may lefa karangin may tlal, ilefa katlash. Na itinayik la na sishmising Kikot, dedicate life ka mula siya na singkata. Mula na singkata, ilepa na kat may payak si. Kat tikoin salalan sin mukul tamaya siya. Kamukul tamaya tikoin salalan na sish. May katulay la yung matang kat.
kat matalse olayla matalse lash yematan kat katintie salala nasin sin sie hoy penangan nasin nagnakemollash nasin kat kotulila nasin maka ilakat lash kat metlan nalila katintie narela si fan na oye indaw se ngayon nasis klokak sa kat ke may lutluta pangan lusa la pa mga share ke tosta taking dress ko Dignisip am tui, kajak na kelong akum tui. Wasim fakla biya nga nagi, katala sign. ana moti Wow. Sige ta. Patlik na tinisyengan pala dahil long ka lang ka dahil ito na ilkat fa kasi at sana in mol kon lape mot kunye mot ke kunye na fele ni pesi mo pena silo sa natanang pesi to mais ngala ka lang kotsi pesum to Ben verloor. na pesi lo se faloko e lo se faloko na sin god soup na pa god Napama si nga taking am dariti mo lantik na dinisya nga tadik na mo ti cash pang sana in mo ti This is beautiful. Beautiful. Wala okay, laban lang sila malap ki akataya na fan and galim ma kat wis ke maluti si nga na. Or kat pike le darin ki masi tokongan. Kumasi fuck yang tokongan. itel show na ge friend Okay. Hek naman na takin All right. Friday Lensing al tolo ge Friday siya mo masala mo aru aşke lu takta lu gile kade aşarol mi senge merit senge aşke lu saptaon ko siya ang alime ko siya ang alye alla suppose merit senge alla na yokka no merit senge kade ta la takta lu pa sa mosla na il bang bang merit senge bang sermon on the plain sete na eklali ki sermon on the mount pa simle sermon on the mount pa simle sil metoa acho que sapta ni me gosh len gate gosh the lugilarella fact like sermon on the plain il taf tako il fact lalo il din alloys ayana fact lal metoa il dos takayni na sa mosla fall na ke mama shirolos fall na ke audience lalosan Kaiwa na pukluwongan, wo na kaiwa. Taka teorik makin luk misenge lukon kos angal me kosengke angal ya. Fos angal me kos alo gas in se slake. Out of the abundance of your heart, mouth speak. Fos angal me kos angalon kos lanikisaf la. Masafin yot ko. Agi fosin ay mate nga en il takatafin na fosang al tulig patakati nga en. Il shamsham kun chisa sila raluti lal ke sukosak e fako. Sukosak e fako ke sukosak wo kufla na uswe fako ko luk. Koeve na kisukosak ko luk ileti na ko noswe fako ko luk ko fako wo. Fakon sakso ko mawo iloswe fako si mawo. Fakon sakso ko makuluk iloswe fako si makuluk. Sisa silvakla. Akilen yak fako lan sa ko sak. Akilen yak sakso ko ke fako lal. Na ora popolyak lal ngay. Il shamsham kin mo lan siya mo la Siem che fosse alle mie cose la canemila ma se ma moitse il lo sa kinsiela e ta ko ke alo me
Ine igeslalon det kasel kasamsam lala ifakek la me anin artslangan ka me anin insiel ka nanaklalan. Nara Jesus in fact mo out of the abundance of the heart the mouth speaks. Bare la ba ekkelim la fak och förke mitsinga ni loswea. Kumikeslalum ngai keslaluk na mama ta ko kealikan pa fakek la me ngai losek inga. Me asin insiak arong asam sam ta na pangan mata ko keo. Lem chisa silfa ko inge kishipinil shamon ke fakolan skusak. Nara maitse ma ilosak ma winelo. Fakon shamsham lala ni kiurek malala. Ikalim, ifako wowo. Ngati koin mata naikya ke ma te fal na nakuluk ang asamsam ta mawowo pata ko kialiko. Nga fine ikesla lik e makuluk pa nga fako. Nara ini no sina. Tie makatemot ko makatin arase. Ini no sina katin mata naikot ke mawowo pa keslan God. Så går din målgun na payak kalim ye fako norik malash. Fakon fak lalash nige fako norik malash. Il fak yang alon gosla na yang alye. Litilan lem in fak mo. Muitsima long gas lal. Ekos. Iloya na muitsima masafin. Yot ko. Akia pailang kofe. Pailang lalfe. Nara lom sisil nga NBC masyonota tako in pungul evet ye ikori kisipinil pagkanak ni kisunyot ko na ilakya pailang singan fe. Amit si malong gaslal dies nainsiel akos Finwangan in siya nakateko flakos. Men kami pagkatelong nakatmolkan na. Goes in one ear, out the other ear. Na may nga na malong gasala tiya ako sa in fact mo. Iloy na may masa finpok mawangin pa ilang ke. Narapes masyonota tako fangolat lang sen wangin matsyok ye. Lamana kimulan siya mwit. Målen sier med ma ekoslim God, mataki gaslan, molgen gaslan. May shafa ita ko, fungol lalay, fungilala. Letu na ko. Ilati na mo kuile. Ail sa ma ace gas. Tia orek makun, tia molgen, tia sang nain siya in lalay fungi. Sulpa na ko kilalay fungi. Wangan lalay fungi lal. May shafa ita ko. Nagpatatle. Ilikori na tepetuyak. Ile masala. Fakke merita mo. Ikori e masala. Nakame ba may tsima ikori nga en ilte na tepetuyak. Yok shipe nga kumin lalal fungi kilim kat la siya mulking gas lal. Lalal fungi eurek mo. Because faith without work is dead. 11 na mise. Jesus ilara popolyak laling ingan gasya kumising. Di lom luongan masaya. Kaya na siya lom luongan. Kung pindungan ang niya lom luongan, kumabangon na mo, kaiwan na rooted and grounded. Kumabangon mo, kaiwan na fukuko. Kaiwan na lom luongan, ay na siya. Masih mawangin kesiangan papailang singan. Gaslan God wangin kesiye. Foundation for koko singan wangin. Lem Jesus sayot ko singan. Gaslan God sa pailang singan. Il wangin kesiye loman naro. Eukuklay kori. Masala. Tina restored.
Kanske gott mi saying got in going mol kun na pa gasline god. Kipes got so got in usung yang god in DM kui kipes ma ta kain fool god. Kaksaking god ke may lut na fall in the tea god kipes nga. Pangan frete kulaman lap tigin. Angela tamın söyleyen guest'le zaman 50 yaklaşık audiolaga. Alright, gal tegin di kumkulo. Tegin sa na kumkulo nga loop sila pe akte silum ke len mitli ke jangal osea kumkulo malap. Na may namak sila tam siya ke puksal loop nga ngumye siya mama na sikum siya keden loyang na ke faxlan le nga ko yok na ke nanak si ma taktalugal il som oslang na ke kumito fakale sax ko ngi sak fakase ko kumili fa ko debe na ek na ke mit fak missing ya mit fak na ke wa kumli kumte kaya ko mata church la dali ai like mo mana sin mit lycklig ye det mer fak ko ko ke mata ko yurin mit ngan ge mal fak la men kumli ko si alle fushas oyna si mit kan fak la oyna si gas mas ma yok shbel ba le ko mit ngan mol kun na elfine mol kun by galim ge fak ko to ko yurin nake talik nata mo kay fan nake oyela nake ligun pasel nake milarela kain mang pang ma fall mayen musing God ina na kita likshin a log na ke makatashke makatakfesya le mesing am guge mesing a fakte min alle pos kanin oye sikap musing kanin oye na ko sikya kate ko pa enforcer na siyen genek ma usina si kubuden galim gele masen to ke fako ko pailan ko si die fako lan fako to ko ke faklan mitchen ko yilan mitchen na pang si ma mo ako pinilian min kan oye si timo yaksha shakia timon ke sen ni mo ke fan na mana ke mo lash mate fin fela samle silela sing am fin tafum le tafum si mana tuk mapat kat fin diaw yakke oro kan oye timo yaksha shakia timo full waliak ana ke degin isna likshin na ikoye na shiskilan galim gen mana si ko uyayang be ngan loang be na ke le kasha nga isking mga ko mait ngan dal sham kun mo kaya fan na ko lo soy be mol kun lo svina mol kun pa galim ke fako tak lan may nga lutisi sendria finan and na may siya sigang ko ngay ta fakale matutisingan matutipay isi na topslak na kengan pa paebal of fact mo kung finkit lo le sakso ng apple sugo ko mo sa ko kung news ko kaya news ko kung nile fact of fakata ko kengan that's how you tell what type of tree it is matiwa na ikla na kengan na si kumisaya na kemit fact ko Makunesh got made ay diksyon in mol kun. Tingin sila literally na ikoyep sila ng aking galim. Nakulong alap de disco flong pela tingin sila na kulok akde wuwo. Tingin kat kilong mavakan. Ay lang. Ganyan lang. Mga lang si Vaculo malap be wikom yang na siya damdahil tignis ki akataya na wowo anan ka susap si kan tatle dani mo so ko ba akataya singa ala na sibagas makanya ngate kan tango na fasimit nga ang alon ko track mo if ako was pangon yung lame
nayok na avin bang un lem ngatima aramail sapkenan lo melutu chingale na fal na sikngan kay ni spen kashiya fast med gini sianak lo ke mel diwo ay beta masol ki kashan fast med fine Leila global na bias min vak forcingen mo. Ifokos ka bang niya lem. Agos din ara mga long siya. Bay na bias min vak gasen. Papenangan patakon kimilutlit singan la. Kat nta vak mo kat ito la selim Jesus Christ. Kat we be vak at ki Christ. Amol la siya. Speaks a different language. Napapanangan na sish. Mising si Veski setting ngayon. In fact, mamolnas na si Madan God. Na marito, il vlog na ni Genesis, books na imit ki pa pala. Genesis singalit gosh, for sila na kiyal gosh. Marit sa nga kitaling kay Blue, nga fara si wala yang in mashlok kom. Kasi lem God na sil, April ga Abram in bel singayon for sinikitolo. Na kume baba tamon maton vel pes akos len ke algos. Fosina na ke algos pang ako meriti ke kung ako me pasal ke sapta singelit kyos ngan. Amit liki na ga de shoyang na ke o pange plan bel sima Abram el tukun Ishmael el isus labang. Na ekot finanon ko ye me fosse me kan fak mo Abram el ye yang ulye. Kibalan bezma Ishmael el isus yang na in beolosa el ye ay ngalon gosh. Na nga kung finaro orek mag oro met la shanta na yesingel tolu na kibalan bezingan. Yesingel tolu masira nga fakola. Yesingel tolu palan bezingan wang in fakin ma sikke seulala praman ne pange pa sikyak ke meritse misengin ko meritse ke settingan. And that's 24 years after el tuyak likian Heran Gaharan and Zimalim Gadilvak Matuyak Fash Liki and Zoom Nakian Zimaleva Kololanawe. Palan bells ng fashion na kimerits na mga kumaske ngay pange bells pangen makotaske na now. Na merits ngan fosin na kitolo. Lem God el sikyang nasil. Fact mo God el lem God Yahweh el sikyang nasil Abram. El fact mo nga God kole na. Ako siya era masiwa spell na kayo. May si Vesilas ngan fact mo moolness you're God. Kayimatan God. Moolness yimatan God. Ngang siya na digin Diyos ko lang sa paya may English kaya. May nakita la mesi. Memory nga na mesi fesi nga. May kapashlan. Nasa pa mata na walking a blameless life. Nang okay. Lim ka del vak mo. Fash. Ako siya. Orang masih was bel na kayo. When my eyes are on you. Nga watch you. Bel na kayo. Abram el foxefi, fact mal foxefi. Ke il long fact lan lem God man. Il lak kalem yilapon akfalet lan la sin God. La il porong o fact silan God man. Ke il sha God il sharam na sin il fact mo il akalemi ke facts lan lan il Abram lan ito la. Il God, the God. God si fan naman na nakola na likina kayo. Il katsima Fadiel. Il katsima Etel Abram. Il bakatsingan. Inakalam yung metlikil sapkin na naksol. Al defak mo na nakos. Makayanay mo. Akos. Akos siya orek masiwas. Bel na kaywa. Saplan lim gat na sila Abram pangan. Na meta ko. Kumefa papa tamon
Baton fel bus. Pangan pe si Malorela ulayla sila na sila prema. Il fact mo. Kumeva babadaman baton fel bus. Nga eva usot talik na talik pospes na sa everela baton fel na pospes. Na fossilen ke alkos, il fact mo. Nga eva katlom talik na felkinen na fon na. Evämaalan talik filintalik na netok enga väkatlalos. Finga kun paiskainolle läsinä no fakea woje. Tavallisella samsan piensen il väklä pasalla oleilla katna sil noa. Il tulee oleilla katna il fliakal se nail väklällä me oleilla silainen. Il väkn selma te kun sanota ei levä tiesi vilka näusla. Muita ka fela ke sanot. Nail fliakal sen sang symbolize. Pel nagawa mga kumliyak rainbow. Kalela kayang kadesama kalela silang katna sil noangan. Ki palan pelsi ngay ka kisapta singay. Lem ka de lorela ulela silang na sil. Abraham ka Abram ngay. Pangay pelsi malfak mo kumeva tiesi vid bang Abram. Kumeva bang Abraham. Mathank yung Sarai eva tiesi vid bang Sarai. Ileva bang Sarah. Ileva blessed with multitudes of children. Of course, in Abraham's heart, il ngitlay siya. Nga yes, yofo pange. Thank you ko alakila tayo pwede na rektaliklal. Tasok to kumil ni nanakaangan. Il shek na filia mo lalalfung. Il shek na lalalfung ikat lalarela sikyak. Di kumping falok na nige Roma kos singal tolo na ingilongol limekos. Roma kos singal tolo na ingilongol limekos. Tutilan po lalakalim nila. Abraham tiya may nila kos masap. Amay lalalfung ilal kilim kat. Tiya na mo kui. Panang lim kat ilorela. Oya ko lang mo il siye. May tsiwas kesupin lalalfung ilal. Sabtagos ke Rome, singal tolo na ingilongol limekos il tako reflect. Sham silash ke Genesis nga. Kesupin lalalfung ilal Abraham. Alright, that's impossible in naked eyes, in our eyes. Tajok to God, il kan relain sikyak. Naro leis olayla silan lim God kan. Akal si masang akilan niya olayla silan lim God kan pa circumcision. Lim God il sang olayla il sang pemasin sang akilan niya in sang akes makin niya mo ito. Lapay il lim God sa flia olayla lang na sin mo ito. Molness na si matang God. Si Fesi nga nakalim nila, kishipin lalal fung ilal Abraham. Ilawan lamit siwaso si matang God. Naro, il forfashes lal. Finne kuku, kikotopel. Finne il da, si vena ki place ilya gelishmayo. Finne il da, subseral kieba lamita ki mo sisters ilal. Ta shok ta lim God. Illiye la lalal fung ilalan. Tena mo kui. Arala ka laman siya mit il father of il baba taman lalal fung i. God me saying katash ke usengan. God we benefited ke ulay la silang God man. In fact, mo talik na to, alin masyalo siya na mga toko siyape. Pato ko ni sikyak pekel. Sikyak ito ko siya lang toko siya. Namisingi kot mo lamisingi. Mo lalo sin belso. Mitlalal fung in belso. Pa sinasish misingi. Ikesan genik skulash na misingi. Fara sono Jesus Christ. Ilak fon nila ula ilasingan. Kot misingi in kan bui. Kot misingi in kan bui palakin.
Inorek magin mi saying mol kun mi saying oi wala magat wipe. Aksi was ye yak la ye madan God kish bin the life ng ilash ke them Jesus Christ. Pangan marshur ke sette ay flogon at pela na su. 되게 글러 구무세 게스크 가서 보면 잠잠 글러 말라 에 되게 이 사람 글러 나뭐 kumagte mo allo kalim masinga nuse ngai pange ngagi den kalim gele mawasika ke ba la ala sikla by chance aquaklan gata mon gata alle utuftu alla aquak vidi masha ngai vidi sarai like Sarah, Sarah, il sang letter H. Abraham il sang letter H, like sang letter Abraham. Kung gas Hebrew, letter Hebrew, fifth letter get gas Hebrew. Oh, pangan il ashkal me sinake. Ashkal me sinake. Vinka sure that you learn dala you learn math. Dili jeba mo beth. Oh. But in the New Testament time, umsang H na kasi wala Bethlehem. Na nga fakin nga kuminde ana isong mga sang naklam mo. Kasi kalam kaya malon ka na asipelon ka ki mana kaya wasipengan supena wo. Na kalme na si kumpa kaya kung read the Bible kasi tinliksanina. Loen na ke kaisi gas more makunya gan min katen fudie in aspe na sikko ke nga fa mga min tingin sina el pangal el sam kan bel sima Abraham ko Sarai elekla Sarah ko bakit bel sima Sarah mga aspe lan ka tina occurred by chance mana ko kan na fall. Na may lutin nga si Kumbeg kasi galim ke Akustin. Akustin pa ilakat kat pa Father Abraham tapos sa Lord na ke oyelal mail musel ako laugh ko na si Fena id mo ko na akus malan ka kung vinilikat liya il tipet na may pena wo sil aspe mana sa kanila kalme na si Kumpepa, kot si Fena, kot sa fall na bel pas. Sa tiya kot, payak na sa sigot leo. Limkat payak na sa sigot leo. Limkat pa pangon kot nagigawin sa singa. Panang limkat pa igestan gyanik las masi kunesya pa katin akus. Tuyak e festikun limkat. Naglumalap, Think lagi lang po siya. Kaya kahit bakit nga gefak lumalap ki masif wala kasing kulolak ki ludi na wusi pe ki setten ngan kinisena ki kumtaka betang siya lain kain ki akon singen ki rek malan gata ki meaning ki mana ki umalak fashing ne ki inesi makumisingan slight name change si mati kinisena luti kengan ma Sarayel le serang malik le serangan lahat kalmean ba me fushek na fushek singen telan ba usfula to ko siya para ni me fula to kanagi baka tram ki to ko siya na pa Christ misingi nga fakin na ki walel ngat pal fulfillment na ki managi walan ka la utuf na bay Lamalap ki akataya wo mga issue spare ki kasi nga pamal sila kate Think lagi lang mamtakan. sila male dahil estimate ki Henry. Alright, kad bain ko sa kayo mitligi katras na medan, akling may siluwo, mataka cast lang Elisa Isaac,
Paingum, Glagaslaman, Glagam Duyan, Isa William, Paingum, Luciana Albert, Paingum Be, na Ilmet in Dallas, Texas, the best states in Pakistan sa way between America, pa in Texas. Na Nebeli si Isaac, Paingum Be, ikaw na sung, Nemar still finan ko na kung tigil men makfafresh ke Christmas apa pam tigil la bash gasin ko to gulak lom jot we ga changan ikaw na sung Nemar la gal kres susun ke Senrian si versing fact mo TS film mo uli ke masa TS film mo uli ke masa pasi pluo villi la fossen ke was luo an samgun olayan mata na ipsakten pa masase singen tikal me ba ma mata sentler makinya ma mata singen ko oya mata singen il rela aquaxi rela aquaxi na sin tayo ni shelo sin faske na los faske magfana los tia na ito lei for los faske na ulaya sa singen at kakpayakisin lem Jesus Christ mga na kayo fipa kum tu lia timelines ako na kum tu gepelan ulayang nato kumashi belan ulayang nato kum ngit na gepel mato na saksin sa kupas saksin sa mga shushnye takolan mitlango singen paulayang nato singen para los manago malos wrong sikyak lakalos na ke likin maitse na ke akflet laos manago ng sikyak like shushnye saksin sa ko takolan mitlango singen paulayang nato singen la kum fast med ke timeline so ko sun saksin sa ko ngayon kum ni the level da misa maulia ilakpay ila na pangan pasya dispensation of law pa ulayang nata sinin dispensation pa casting or ganyan na period of time where certain event takes place blood bell si ma yes sikya na dispensation of law na dispensation of grace masang shalingan pa saksin sa ko like you're missing a katashke pellan kalanglan God, the dispensation of grace. Yan ako masin siya sections ko kan as fintakos. Mga sikatari level da akpay la il mawulyak il enwa ki mawulyak akpay la mata kaywa na il bitikil soret ng kasalanan ni ko somdi nga sa pa mga awulyak. Fall tangayin som sa mga awulyak. Na awulyak pa ngon matal asing matalal fui bisenge. Na bagay may nalaksin na ke Senrio sa mga kasam-sam good kat mo ke sette lutudagin sette kat fin mo ul nakadata ko sam-sam good. Dikshin na ikweye kindan magawin kya. Nabangan fire kalos na ke Senrio ngayon yung siya ko was kumvin may sa pagkawikot ke setteo during setteo awal kurs kita kami PFL na paisa to sa paisa one desi the national workers council ke West Coast time ke setteo well they just go forward lumalap tamo siya lagi kaya siya nag-Senrian the academy na ki delegas sima tago ki setyan nga nalakasha meantime kum kain fashnamet ki study reading loman nagisun kade falen kali tagani lasha arshni chingal migos palalange lomalap na siwas na kayo matagangan ngam da akmet la sumna rol dam shirle tigini siya nan kali ki program de siya na bray na banangara along si faklo malap na siwos gas na kayo akfashiyak lawe ka inakayagat kilal fung ilasha kadin kain leksyon na isyungyan gat
naging afak pienga ki makat lip shangai nagigat lip shadaring me kade urek magin nageka kya sisen val kesh ka kasesh ki makatash kya aklon sin met ti wo lu wo ya ki moniak pela makat treni ke ka singaya oyelan met lal fung ya pangain kain alana tap na sisin sien kan fashnamet ko sin akay belal fung ilowosan ke malutima kadikasek nge kagistadi lowosan be kaksakin ga plamalap ke ngakan because ke kasingya pelang akin na sel tamla sherle dan gasla nakatigni siya na kalie ke mama los aspeyolos in aksafie ke tagani las misinga tamla sherle nga usko memet Alright. Iniskan el kalie plamalap Okay. Tegin tigum gula na anaga tigin sa akademiya sa amin kaliya lashpange ang silfilpe na kalwin sa gula na malap na siyos na kayo. Kaya Oslo was and goes to do in Flashwe loop sa gaslan lutila ke gaslan god. Oslo was like Ashakat. I like Ashakat. Kung thinking dui program sila, kung dui tinatagaw ngayon. Kita nila siya tagaw ngayon. Siya tagaw, fin siya class na kinakawin niya pa. Sakek lang gaslan ka, in gasya ko. Min finti ya gasya ko, nawang siya ben makadaro. Na parang kaya nakatproygon ka ng ge-usin na siya tayo, kita makanda fayot na shoes. At nakalagay website lang sa mga tayo kaya liye makadamak fashion ngayon liye pelem be cash of ka ashuru makumegan gashi kat kaya. Ano kitigin to swell vacuum da kaya. Tibet when si medyo no na gaslan ka. Pwede gaslan ka flia ki. Sa to may ma ilas ko pagkun ko sugaslan ka at katilay gasla na sales. Now, gigos we got si fin chaklas ke gasin ko la pa. Kuten mo pelsa. Kuten ka nas maslo was sukla kete ekasek fakya ko kete luti fakya ta fala fakya mai ta gaslan ka. Katte mo asharosh. Ta shokta tools mo kator magun kiten ka nakishoy na shoes pe kumin kan spena sa sialuan lom kumin mo kan ludo na gaslan ka at may kumpin ludo na gaslan ka at fall na long siya ako klan ka at kumin mol kun na ngan fact na pa na sum na kumin palakin siya may gaslan ka at pa ko was when mas was sa gaslan ka kat fin mol gaslan ka Egalim ge oyelas molas. Egalim ge kaspayes. At mo gut orgasing at kinakadan magkasya mo. Masakin na siya matakol ke akustayin. Apa insewo. Nara, kadayin ng akil mi maying finsyak mo in kalyam dan insiyo. Kung mo siya layang naging. At mo kung diara alam, matibang fakla ka. Fakla ka pa, katakini, katakakesoy, liye na gaslan ka at fak. Katakini, asik po ila fastamit. May katfinaroy, yan ikipagawin din, katini sisi, kataliyem na rin siya singan, kaya lalagin siya uwi, katkayo. Ay, kulawalam. Teginti, parang siyan kaliyalok. Lamalap to Mr. Excellent. Na amatignis le na le karakat pe na kalemi mataga wikat ni wiba na sham in kalialal ni proy lamalap. Mr. Le ale yoksben vakak si bello ma. Tignis yan nga uskom me flagon gomme ale na nga engineer lang yan na. Engineer. Om si buying gom sa liki faith si bel da be we gas like minitigar sumla kulo na malalap nga lalong sa nga mo facts ngan mga ke Mission of Christ ngan il da ko tikun nga post ma ngan na tigini 7 and in si gas la fact ma shon mo di ingan gasho fact lash ke mo di se lo malap pangan may masibet ko gas lama tamlin serlel din na fact piya na kulo na si was yes abin Andrew kulo na malap ke ashloman kulo ke kum ta ko be flia pa shem kading gain wi pe akilen kum pe
Paina paila yokshipin ashlowasan goes akayagot goes to say gona says katinetola got matanse ngay ashmait maporongo mamakat akfashing. Kulona singat gay was na kaywa kaya kosten lowos in the kawikat kay kosing. Akayagos na kaywa ma ash Mashak 4 Alal fong ilalim God, ilay lamawin sikya kichipewolan. God, balay lamana gawain sikya ko, ilpain control. Namalak kuming kainis, paroy kun siye sinsiye, paroy kun mama arshirosha. In akayakot na kaywa, akapikat na kaywa. Klaman tigin tres kal damlan sir lagi kat kain aksa fila ni kipese ngay katakay ni paroyle ingan kaliya ta kanila shoye ka. Kat February kilomala babakalan kilong silom na sesh katakilin ni kipesing. Kilomala lapke may kol makumaki epe. Ingan orelan kene klash katinggan matayin ng wipe. In mashlalos sa faculty gas wala nalom. Wailalos na kayo may call makumdilo ko na pegi kay si church, kaya kay si organization in kain fash kin genek mo kayo na. Ese po si sel, kasya kat katin mo kun long se in pele na kayo. We kat kay fash li clash. Wailalos na kayo sa ma taka we kat pe kum ame kon main we kat kay kasing. Blessings luminan fash na kayo kat broy kin in Jesus met lang ulash. Amen. Amen.